dukomere amashyi Imana yacu. Imana yacu ni Imana nziza. Yesu ashimye. Mu vyiyumviro vyayo niho havuyemo byose. Haleluya. Imana yabanje kurema ivyo dukenera natwe kiraturema. Yesu ashimye. Haleluya. Muri plazi Imana. Yesu ashimye. Gira mugenzi wawe ndi muri plazi Imana. Turi mu mugambi w'Imana. Yesu ashimye. Ijambo ry'Imana tuza kuvuga nako ni ijambo rivuga ngo agaciro k'umwana w'Imana. Vuga ngo amena. Yesu ashimye. Nza kuvugana n'abana b'Imana. Abana b'Imana bashobora kuramutsa Imana. Abana b'Imana gusa. Yesu ashimye cyane. Twese turi abana b'Imana. Numva mpimbaye rero, numva nezerewe cyane kuko ngira mvugane n'abana b'Imana kugira ngo ndababwire agaciro kabo. Yesu ashimye. Agaciro k'abana b'Imana. Imana ihimbaze cyane. Burya umuntu arashobora kuba atazi agaciro kiwe, atazi valeur afise. Yesu ashimye. Ariko abana b'Imana barafise agaciro karengera kubona, barafise agaciro karengera ivyo wiyumvira. Imana ihimbazwe cyane. Yesu ashimye. Abana b'Imana ni bande? Haleluya. Yesu ashimye. Hariho itandukaniro hagati y'umwana w'Imana n'abantu b'Imana. Yesu ashimye. Abantu bose baremeye Imana n'abantu b'Imana. Yesu ashimye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Vuga ngo amena. Yesu ashimye. Abo ni bande rero? N'abakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Abo nibo bacana mu bushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu ashimye. Niba utakira Yesu ntabwo uri umwana w'Imana, uri umuntu w'Imana. Yesu ashimye. Rero abana b'Imana barafise agaciro. Reka dusome ijambo ry'Imana tunyarukije muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 47. Dusome tunyarutsa Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 47. Haravuga ngo nuko umwami abwira Daniyeli ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo shebuja w'abami, kandi niyo ihishura amabanga kuko ishoboye guhishura iryo banga. Maze umwami akuza Daniyeli amuha ingabire nyinshi zikomeye, amuha igihugu muri Babuloni no kuba umukuru w'abaganza abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asaba umwami ngo Shadaraka na Meshaki na Abedenego bamutwarire muri icyo gihugu cy'i Babuloni, ariko Daniyeli aguma ibwami. Imana ihimbazwe cyane. Yesu ashimye. Ngira ngo wabyumvise. Reka dusome umurongo wa 47 wonyene. Nuko umwami kera umwami yari segara. Umwami yari afise ububasha bwose, yarica agakiza mu gihugu ciwe. Ubu rero ni umwami ngo acabwira Daniyeli nawe yari umwana w'Imana. Yesu ashimye. Haleluya. Acabwira Daniyeli acamubwira ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Vuga ngo amena. Yesu ashimye. Haleluya. Imana yanyu niyo Mana nyamana. Yesu ashimye. Nukuvuga ngaha hari ikintu umwana w'Imana yarakoze. Yesu ashimye. Hari ikintu umwana w'Imana yarakoze cyari gitumye umutima w'umwami ujugumira. Yesu ashimye. Nukuvuga ngo uyu munsi Daniyeli umwana w'Imana yarahabaye. Iyo ataba umwana w'Imana Daniyeli abantu bari kurira. Yesu ashimye. Hari kuba abapfakazi benshi i Babuloni. Yesu ashimye. Hagira habe abapfakazi benshi i Babuloni badaseruka Daniyeli. Ngo byagenze gute rero? Umwami yararose, amaze kurota ariko byarose arabyibagira. Yesu ashimye. Amaze kuvyibagira ariko yibuka ko hari ibintu yarose, nkuko nawe ushobora kurota ibintu ukavyibagira. Amaze kwibuka ko hari ibintu yarose kandi ibyo bintu ngo byamuhagaritse iki? Byamuhagarikije umutima. Acarondera icabwenge. Abanyabwenge baba barashikiriwe. Acarondera abapfumu baba
bashikiriwe, ngo abavugana n'imizimu nabo ntabarondera baba barashikiriwe. Uwo munsi rero baje imbere y'umwami kwari kugira ngo bavuge Yesu ashimwe, kwari kugira ngo babwire umwami ibyo yarose, bongere banabimusigurire. Haleluya. Ndazi n'abanyengabire murahari, abanyengabire musobanura inzozi murahari, mbega gasha umuntu yoza akubwira ngo nukuri jewe narose uno munsi, ariko ibintu narose ntavyo nibuka, nsigurira izo ndoto. Yesu ashimwe. Abakozi b'Imana baca wifata gutya. Haleluya. Cyari ikintu kigoye ku banyabwenge, naho bari guteranya ibiharuro amayinshi n'amakosinisi bagashyira ngaho, ntibyari gukunda. Yesu ashimwe. Cyari ikintu kigoye ku bapfumu, cyari ikintu kigoye kuba baravuza n'imizimu. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo umwami aravuga ngo mutabivuze rero nuko mupfa, nta kindi. Hako mpfa jewe nishwe n'inzozi, jewe umwami mwebwe murapfa. Yesu ashimwe. Abantu bose bimvire, abatangura kujugumira, turapfuye. Abanyabwenge batangura baca biyumvira ati hari umuntu umunyabwenge naka nawe ntiyoza kugira apfane natwe. Umunyabwenge bakamutumako, umupfumu agacavuga ati nanaka azi gupfumura, nimumuzane. Nawe ntakaza, aho bose bagiye ibwami batangura kuvugana. Yesu ashimwe. Muri uko kuvugana rero niho na Daniyeli yashikiriwe. Yesu ashimwe. Umaze kuvuga hariho n'umuntu yitwa Daniyeli nawe ntimenga umunyabwenge, nimumuzane. Yesu ashimwe. Daniyeli arashika. Daniyeli yashitse rero acabwira umwami ati umwami banza nk'iminsi. Haleluya. Mbanze nibwire jewe ndafise itapa. Turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegeka abategetsi, uhoraho Imana yiganje. Turabana bisumba byose, turabana wese, Yesu ashimwe. Mana ndapfuye, ibi bintu bisobanurire bimbwire. Haleluya. Imana ikifata za nzozi ikirazizana, nukungene bisigura byose niko bivuga. Yesu ashimwe. Kuko ndiko ndonderera ijambo ubushobozi, agaciro k'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Maze Daniyeli arahaserutse rero, agaciro k'abana, valere y'umwana w'Imana ikiragaragara. Haleluya. Atatangura kivuga gusa, atanguye kuvuga umwami tumenga arabyibutse, acavuga ngo ibyo nibyo, yego nicyo gishushanyo nakibonye, yego nibyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Atatangura kubibona, atangura kubyibuka, acavuga ati byari ibyo umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Daniyeli arasobanura za nzozi. Muze musome icyo gitabo cyose, muhere igice cya kabiri cyose mugisome, muzobibona. Haleluya. Imana yagomba kubwira umwami w'Ibabuloni iby'ibihe bizoza, ukungene ubwami buzogenda burakurakuranwa. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Daniyeli aronka iryo bakwe ryo gusigura inzozi. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe cyane ryo kubona ibintu biri indani mu muntu. Yesu ashimwe. Niho rero umwami yajoregwa, umwami arabura ibyo ari byo, umwami aratangara, aravuga ngo Daniyeli ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana vuga ngo amena. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni ukuvuga rero Imana ntabwo izigera idutetereza. Ugiye kubandanya usome Daniyeli mu gice cya 6 nawe, burya abana b'Imana bahura n'ibibazo,
kandi bahura n'ibigeragezo. Yesu ashimwe. Nabo bigera batsindaza mu bisi. Imana ihimbazwe cyane. Burya Daniyeli mwumva ko yakugizwe. Ugiye gusoma uzobona ukungene byakurikiranye. Yesu ashimwe. Daniyeli k'agaciro k'abana b'Imana y'abantu byababaje. Babandi nyene yakiza. Babanyabwenge nyene. Haleluya. Babanyabwenge bakira kuri wa munsi. Ari umunsi bamuhindukiriye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka dusome gatonya hariya muri Daniyeli nyene igice cya 6. Umurongo wa 24 na 25 havuga ngo maze umwami igice cya 6 24 na 25 maze umwami avuga ko bazana babagabo baretse Daniyeli babaterera muri rwagobo rw'intambwe bo n'abana babo n'abagore babo zibasabira mu kirere zibajanjagurana n'amagufa yabo batarushe bashika no hasi mu rwobo. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose ati amahoro agwire muri mwebwe. Vuga ngo amen. Ikintu cyageze ngo mu bwami bwanjye iyo buva bukagera abantu bahindira agashyitsi imbere y'Imana ya Daniyeli bayubahe, kuko iyo ariyo Mana nzima ihora ihanganye ibihe byose. Ubwami bwayo ntibuzokwegera buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no ku iherezo. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ndaje inkuru murazizi mwarazigishijwe cyane. Haleluya. Ariko ngandi ko ndonderamo agaciro. Yesu ashimwe k'umwana w'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Babandi Daniyeli yari yararokoye ku munsi bagira bishwe b'abanyabwenge, hasi ku munsi bamugirira inzigo, bamugirira ishari, baravuga ngo Daniyeli none ko kumakuzwa. Yesu ashimwe. None Daniyeli kubera iki? Yesu ashimwe. Haleluya. None Daniyeli kubera iki ibwamatonye? Yesu ashimwe. Baca bariga inama bagira akabwi ko gukubita Daniyeli bamushyire hasi. Haleluya. Imana ihimbazwe. Bagerageza kugira ngo barabe ko bamushikana hasi. Daniyeli ntiyabimenya. Murumva abagenzi muri ko baragenda bakaramukanya kuko bose bari mu nama imwe. Nkuko kuvuga ko abashinga amateka bose bari mu nama imwe nshinga amateka cyangwa bari mu nama imwe nshikirangana. Yesu ashimwe. Kuko barabaminisitiri barabagana. Mugabo rero Daniyeli ntiyasa nabo kuko yari umwana. Muravuga bukaza. Ni ukuvuga rero nka Daniyeli yagize ikibazo giti. Babana bagira inama y'uko bamugwanya kugira bamushyire hasi. Yari yaramenye ibanga rimwe. Umwami burya hari ukungene bari baramuhenze ibyiwe byose bakaza barabirya. Maze ukungene bamuhenze baramubwira bati umwami ibigwamana birarya, Imana irarya, iminsi yose ku mugoroba turateka mushyira muri iryanzu kugira ngo Imana izoziraza kurya. Ngo rero abaganwa kumbe nibo babyirira. Umwami agateka amazimano agashyiramo inzoga zabo zose. Ni ukuvuga ibintu byiza by'igare bagaca bashyira mu ngoro mu nzu. Babandi bafise urufunguruzo kuko mva barabaganwa bagaca basohoka mu ijoro n'imiryango yabo bakarya zange bakazima. Umwami bwasha agashima Imana, Imana irarya, Imana yari umunsi yahaze. Ngo bwacu kaguma bigira uko. Kandi n'ikindi barajya ibiturire cyane. Ariko umwana w'Imana aragenda bacagenda ku mwana amumbukira avuga ati uryamana nta mana irya, we baraguhenda bijye n'ibyo bandi bo babyirinda. None nobigira gute? Wewe kumwe uzobigira, uzofata umunsi umwe aho hantu hajyane bashyire ifu, uzoca ubibona. Ni ukuvuga rero Daniyeli yabaseseye urufu, ni nacyo gituma baciye bamuhiga. Yesu ashimwe. Ngo umwami ataraza bashyirayo ifu hahantu. Bukeye mu gatondo baca basanga utuguru tw'abana, utuguru tw'abakenyezi, utuguru tw'abagabo bahakunyanze. Umwami aramenya ati kumbe babana
Imana ibirya bukeye baje kuraba basanga nta kintu na kimwe kiriyo umwami yashyizeyo ishari riraduga. Yesu ashimwe. Ngo inzigo iduze rero baca bamugirira inama naho inzigo yavuye kugira ngo barabe yuko Daniyeli baca bamushyira hasi. Uyu mugabo aratwononeye, uyu mugabo adukwiye amata mu kanwa. Yesu ashimwe. Nuko bigenda umwana w'Imana ntaho muri sosiyete cyangwa mu bantu b'abagizi ba nabi bazigera bamuruza. Yesu ashimwe. Yesu yavuze ngo nzobe igitsitaza. Haleluya. Mu muryango none yavuga iki? Nuko amahame yawe cyangwa kwizera kwawe utandukana n'abandi urimo, kumaze gutandukana bagace baguhama. Yesu ashimwe. Haleluya. Hariho abantu batanguye guca mu ruhamo ngaha umunyene. Yesu ashimwe. Imana ihimbaze cyane. Hariho abantu baca mu mpamvu z'imiryango yabo kubera abakizwa. Imana ihimbaze. Haleluya. Nukuvuga ngo baca bategura umunsi, baca barahindura rero burya Daniyeli hari ikintu azira. Reka ndababwire ba inama mbi, burya inama mbi abantu b'Imana kugira bafate imisi yose hama haza umuntu agira inama mbi, iyo nama igafata ku byagezwe byabo, uwo munsi baca bahaba. Umunsi umwe Abisirayeli bari mu rugendo, hari umuntu yaciye azana inama akavuga ati burya abantu kugira bafate ikintu wokora n'igiki batega ibigirwamana. Imana yabo iramya ibigirwamana, nibo batega ibigirwamana bakaza bagasangira namwe bakaborerwa mu bereka urukundo, abo bantu bamubafasha. Yesu ashimwe. Inama mbi. Imana ihimbaze. Hari abantu bahaguruye kuko hari haje inama, haca haraza umuntu w'umunyabwenge azi gushishoza, azi kugendereza, aca aravuga ati bugere Daniyeli jewe ndamuranze hari ikintu nugufatiraho teka ivuge. Tibuke Daniyeli naho woramuka mene nta yindi mana yosenga. Tibuke rero ko nta yindi mana yosenga, tumufatire ku byagezwe byiwe, baba baramufashe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nawe bazogupangira bafatiye ku gakiza kawe, bafatiye ku kugororoka kwawe. Yesu ashimwe. Imana ihimbaze cyane kugira ngo barabe ko gushyira hasi. Ariko Daniyeli yarahagaze aravuga ngo jewe sinosenga ikigwamana. Baca bashyiraho iminsi 30 yo gusenga umwami. Umva gusenga umwami. Yesu ashimwe. Daniyeli ararahira. Bamufashe rero umwami ntiyivuguruza, burya umwami yarakunda Daniyeli cyane, ariko nawe yamukunda. Daniyeli aca mu cyagezwe cy'umwami kuko bari bamuhenze umwami agasinya, yategerezwa kureka kuyivuguruza. Yesu ashimwe. Burya umwami yamaze gusinya ntiyivuguruza, atuma mu nyuma ahindura amategeko, mugabo bigufasha icyo gihe wewe ntarambira. Yesu ashimwe. Haleluya. Umwami yaragerageje nyine yo kuza Daniyeli biranga. Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intambwe. Yesu ashimwe. Imana ikora igitangaza mu rwobo rw'intambwe. Abo bantu bari bagerageje kuzisonzesha, barabwira umuntu ati cyo kugabura intambwe, baramubwira ati hari ibiri turiko, wowe rero twagusabye muri ino minsi umara iminsi ntabwo utayigaburira. Yesu ashimwe. Haleluya. Uzokumva abantu bavuga ati hari ibiri turiko. Yesu ashimwe. Haleluya. Baramubwira ati wowe rero, baramupfunyikira agapfunyika, wewe intambwe banze uzisondetse zirafise icyo zizorya mu minsi izo. Yesu ashimwe. Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intambwe, intambwe zishonje. Haleluya. Ni ukuvuga ngo icyo zari kubona cyose zari guca zirya. Yesu ashimwe. Ariko marayika w'Uhoraho nawe acaramanuka afata iminwa y'intambwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko Uhoraho ashobora kumanuka, nuko Uhoraho agira amanuke kugira ngo afate iminwa y'intambwe. Yesu ashimwe. Mugabo amena. Izo ntambwe ntacyo zamugize ngo umwami abura amahoro. Bukeye aragenda ku rwobo rw'intambwe asanga Daniyeli ari muzima. Ahamagaye Daniyeli, Daniyeli nawe aca aritaba. Yesu ashimwe. Ibintu bica birabakamplase, ibintu bica birahinduka. Baca batora babandi nabo kugira dupime intambwe ko zitagwaye. Bugize intambwe zoba zigwaye kutarya, bugize intambwe amapeti yarahetse, nta kuntu ntitwumva ukungene intambwe zomara n'umuntu umunsi wose zitaramurya kandi zishonje kandi tutazigaburiye. Iri foko dupima
Yesu ashimwe. Haleluya. Rero dupima dute? Namwe rero tugomba tubageze tubashireyo kugira ngo turabe. Yesu ashimwe. Bashaka abantu bose ngo bareze Daniyeli nabo barababoha babaterera mu bwoko bw'intambwe. Yesu ashimwe. Amakuru yabandanije murabaza Bibiliya. Yesu ashimwe. Amakuru yabandanije murabaza Bibiliya. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe cyane. Umusomyi mbere abantu barakize. Abo bantu ntibakize. Yesu ashimwe. Umwami nawe ntabibonye aravuga ati abana b'Imana. Abana b'Imana n'abama bayisenga. Abana b'Imana n'abama bayisenga. Daniyeli barereye umwana w'Imana ibiragaragaye. Yesu ashimwe. Agaciro k'umwana w'Imana kaba karabonetse. Vuga ngo amena. Yesu ashimwe. Aba bana b'Imana rero niko ndakubwira ni bande? Ni umuntu wese yubaha ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Icambere ni umuntu yakiriye Yesu nk'umukiza wiwe. Imana ihimbaza. Uwo muntu acaba umuco kuko Yesu nawe ari umuco. Tugira turangize. Haleluya. Sinza kubateja. Reka dusome ijambo hariya muri Petero. Ndangirizako. Petero wa mbere cyangwa igice cya mbere cyanditswe na Petero igice ni cya kabiri. Turasoma kuva ku murongo w'icenda tugeze ku murongo wa 12. Haleluya. Umva abana b'Imana rero. Yesu ashimwe. Ukungene baba bameze. Haleluya. Yesu ashimwe. Abana b'Imana n'ihanga ryera. Haleluya. Abana b'Imana n'abantu batoranijwe. Yesu ashimwe. Ntibagenda nk'abandi bantu, ntibavuga nk'abandi bantu, ntibatambuka nk'abandi bantu. Reka dusome ngira mwabonye. Yesu ashimwe. Inimero z'urupapuro ni 265 isezerano rishya. Reka dusome mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Havuga ngo ariko mweho mu rugoko bwatoranijwe mukoranijwe kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera. Abantu bashyiriweho kuba inyungu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashyitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimo ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no ku byo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Vuga ngo amena. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagusaba wowe hanga ryera, wowe mwana w'Imana. Yesu ashimwe. Aya majambo abe nk'icete ku mutima wawe. Yesu ashimwe. Mbere wari ukwiye kuzura yasoma ku munsi kugira ngo akurinde kuba umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Ubwa mbere turi abantu batoranijwe. Haleluya. Ntushobora kwitwa umwana w'Imana utatoranijwe. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Dukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Turi hanga ryera. Vuga ngo amena. Turi hanga ryera. Turi hanga ryera. Oya vuga ndi hanga ryera. Ndi hanga
dukwiye kuba bera nk'uko Imana nayo ari yera. Yesu ashimwe. Mbega mu iriba rimwe hovamo amazi meza asosa n'ayarura? Ntibishoboka. Mbega ntihari itandukaniro ry'abana b'Imana n'abatari abana b'Imana? Yesu ashimwe. Mbega mu mvugo cyangwa mu ngendo zacu abana b'Imana n'abatari abana b'Imana ntibitegerezwa gutandukana? Mbega mu nyambaro zacu ntibitegerezwa gutandukana? Mu mvugo byacu ntibitegerezwa gutandukana? Kubera turi ihanga ryera. Yesu ashimwe. Haleluya. Umwana w'Imana ategerezwa kugenzura ingeso ziwe. Yesu ashimwe. Ngo turiho kugira ngo twame ibyaha. Imana ihimbazwe cyane. Kugira ngo no kubyo babavugaho. Yesu ashimwe. Nabi n'inkozi z'ibibi. Erega muri mwebwe hariho abo bita abarozi. Yesu ashimwe. Haleluya. Hariho abo bavuga nabi ko abakinzi kandi ari abasenzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Hari ibyo bavuga ko nabi, ariko mu byo bavuga nabi bice bihinduka ibyiza. Umunsi Imana ibyo bagendera. Yesu ashimwe. Bazovuga ati nta n'ukuri yarantezagiye. Yesu ashimwe. Hariho umunsi namutuka, hariho umunsi namugirira nabi, ariko yanyishyuye neza. Yesu ashimwe. Ni umwana w'Imana koko. Yesu ashimwe. Ntiturondere kwihorera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo guhora n'uko Imana, guhora n'uko Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo ngo tuhoye tuba dufashe Imana tukayima responsabilité yayo. Ni ukuvuga ngo umuntu ankoreye ikibi nanjye nkaca ndamukorera ikindi kibi, mbafashe Imana nkayikuramo nkaca ndayima responsabilité yayo. Mu yandi majambo, jewe umwana w'Imana sinategerezwa kwirwanira. Imana niyo yari kuzi kwangwanira muri bya bibazo, none Imana ndayikuyemo, jewe nciye nza kwirwanira. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ndayasha ububasha. Yesu ashimwe. Rero twebwe ntitwirwanira, ni Imana itugwanira. Amashyi menshi ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Twebwe ntabwo twirwanira. Yesu ashimwe. Umunsi umwe barageza Yesu kugira ngo yirwanire. Petero aravuga ngo Yesu, ibi bintu ntibishoboka. Twebwe twararwanya ingumu, twebwe twarize karate, turazi guca. Ababwire bawe bajya abagabo ba kera bari abatekinisiye mu gucanga ikintu bita inkota. Haleluya. Kuko hari abantu bitwa abahinzi bakora mu miryango, wasanga ari abantu bazi gucanga inkota kuko barwanyije inkota. Yesu ashimwe. Ba Pawulo Kamesa zirabyuka. Twebwe turi abantu twari mu bahinzi b'abasirikare, tuzi kurwanisha inkota. Ibi bintu ntibishobora kugenda uko. Turebure tubanze turwane. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu yababwiye ati subiza inkota mu bwubatsi, kuko wishyize inkota nawe ariyo nzo. Yesu ashimwe. Yesu ntiyarondeye kwirwanira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Natwe kandi tugenda tugira mu birenge bya Yesu. Imana ihimbaza. Nibagukubita mu musaya umwe uhindukiza uwundi bamashura. Yesu ashimwe. Haleluya. Vyase naho ko bamasura ucukuza akarenge wiruke bahasi. Yesu ashimwe. Imana ihimbaze cyane. Birashika ukaba udafise uko kwihangana ko guca uhindukiza ngo bamashure basi muce wiruka basi. Haleluya. Imana ihimbaze cyane. Ariko muco ugomba kurwana wewe, ntiwirwane. Imana irabibona ko warenganijwe. Imana ihimbaze. Abantu benshi turondera kuva mu karengane kugira ngo twerekane ko twarenganijwe, ariko Imana ibibona ko twarenganijwe. Yesu ashimwe. Kandi twarenganijwe ibibona. Imana ihimbazwe cyane. Erega uri kurarenganywa, Imana iriko irabibona. Yesu ashimwe. Irabireka kugira ngo bikubeko. Haleluya. Imana ihimbaze kugira ngo irabe kumwe ruhagarare ukwera kwayo aho hantu. Yesu ashimwe. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana ibahezagire cyane. Turabana b'Imana. Yesu ashimwe. Nagira ndakubwire yuko abana b'Imana nibo bahindura ibintu byose. Yesu ashimwe. Agaciro k'abana b'Imana. Abana b'Imana bahindura amateka mu gihugu.
Yesu ashimwe. Ibyari bigondana ugasonga byagororotse, ibyaramariba ugahinduka ugasanga byahindutse amariba kubera abana b'Imana. Yesu ashimwe. Abana b'Imana nibo batuma igihugu kibayeho nk'uku, hariho abarira ku murango nijoro. Yesu ashimwe. Iyo batabariho ntituba turya, ntituba tugenda, ibintu biba byarabaye nabi. Yesu ashimwe. Kubera wowe umwana w'Imana. Aho yavuze ngo babona tugenda ngo turasangira ibishyimbo, abanyarwanda niko bavuze ibiharage, sibyo? Turasangira ibiharage, bakibaza ngo turasa, bakibaza ngo turi bamwe, ariko siko biri. Yesu ashimwe. Ariko siko bimeze, ntituri bamwe, twebwe turi abana b'Imana, ubwoko bwera, ihanga ryatoranijwe. Yesu ashimwe. Hari igihe bishika namwakiriye, ariko hari igihe mbega ngo mandamute, hari igihe bishika numva mbega noshyira umusaraba hasi, hari igihe bishika numva mbega nova no kugoroka, hari igihe bishika numva ibintu birancanze ukamenga no kwigwanira. Nucyo byaguma kugira ngo usaba Imana ubushobozi. Haleluya. Twabonye n'abashyitsi barimo, iyo barimo abashyitsi twavuga ati umuntu atarakira Yesu nk'umukiza wiwe wese umwana w'Imana bisaba ko bwa mbere ubanza kumwakira, ariko mwese mwaramwakiriye muheze Imana ibahezagire cyane. Yesu ashimwe. Kugira rero dushikame no gusaba Imana inkomezi, no gusaba Imana imbaraga, no gutuma twiyeza. Muri Yohana 3:3 bavuga ngo abamuziga k'ibyo bariyeza, baba biyeza. Yesu ashimwe. Haleluya. Abamuziga k'ubuzima, abamuziga k'ijuru, abamuziga hagakiza, baba biyeza. Na numanye rero kwiyeza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndagusaba ubyanguke kugira ngo ushike hano tukame, kugira ngo dusabe Imana tweze. Yesu ashimwe. Kugira ngo dusabe Imana tweze, reka ntitwoshobora. Haleluya. Reka naho bigora, kugira ngo dusabe Imana tweze. Rihano, arihano, arihano madueza ire, azuna dukize, nitizeri jambo jiwe. Arihano, arihano. Nahawe kwimenya, nahawe kwisuzuma. Reka dusaba umurongozi wa kabiri kugira ngo ashike hano mukuru, kugira ngo asengera mu wese yitahuye kaza mutaha. Turagushimiye Mana y'Imana igororoka ku majambo yawe meza uje kutugaburira, atwereka agaciro kuba umwana w'Imana. Dusanze kuba abana bawe bituzanira kuzigamwa, bituma turindwa nawe. Mana uhabwe icyubahiro, wowe uragororotse, bituma tuba ihanga ryera, ihanga ryatoranijwe, turi ubwoko bwatoranijwe kuko turi abana bawe Mwami. None rero ngira ishingiro ryawe rwose amajambo yawe riciye bugufi, kugira ngo bagirire imbabazi kubahe kuba abera nk'uko ijambo ryawe rivuga. Yavuze ngo umukunzi nakwibye ariyeze kuko nawe uruwera. None rero kugira ngo baba abana bawe nuko bababera begejwe n'amaraso ya Yesu. Data muherezi, nasabye imbabazi buri muntu wese yagenze uko bitabereye wera, buri muntu wese yagenze uko bidakwiriye kuba umwana w'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo amuhagire, amweze kandi amutunganye, umaze kubagirira imbabazi, yakubaze inkomezi zo guhagarara badatsinzwe n'ubwuge bwa wa bubi, ubaye kuba abana nyakuri mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Hama reka umuntu agwaye cyangwa afite igisata cyangwa afite umutwaro, ni umwanya mwiza wo Imana igomba imugirire neza. Reka ndagusabe ngo byagure ku maguru yawe abiri, ubwire Imana ibibazo byawe, ubwire Imana ingorane zawe. Ndizera ko uzoshinga inaha Imana, uzovuga ngo hari Imana yangiriye neza, hari Imana yankiriye, kuko ngo uko yarareze n'umunsi ni kare, n'uno munsi hano arahari, yiteguye kugira
gukiza no kugira neza. Reka dusenge Imana. Turagororotse Mana ihoraho, uri Imana nziza kandi Imana ikora. Databuja bigaragare kuri Imana iri hano hantu. Mana, umuntu wese urabona Mwami ikibazo afise Mana, indwara zose uzifise kububasha Mana, ibibazo byose ubifise kububasha Mwami, mu izina rya Yesu turasabye Mwami gukira mu bwoko bwawe, turasabye kubohoka mu bwoko bwawe Mana. Turazi kuri Imana igira neza, turazi kuri Imana ikiza, uko wari urejo na none umunsi mukuri. Ijambo ryawe ryavuze ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana ikora, ni Imana ihambaye, ngo ubwami bwayo bwabaye ibihe bitazoshira, ngo ntibuzogira iherezo. Mana yo mwijuru guhara ku ngoma, garagaza ubwami bwawe Mana mu gukiza abantu. Turabyizeye kubikoze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Nukaboneza abana Imana yeza y'itanga.